मैम खुरमजर इम्पैक्ट न्यूज़ की मनु हुन तक के थोक्सोन मैम तराम नौसरी हौखिबा निमित खरनी की ममांगदगी नोंग लेप्तना सुखिबा अदुबु मसिदगी अखोगी मणिपुर की मफम अयाम्बा मरुइना इम्फाल ईस्ट इम्फाल वेस्ट अमसुंग थौबाल डिस्ट्रिक्ट तुरेन की लौनम्बाल सिंह काइबा लोइनना तोगान तोगानबा नोंग मरम ओइरगा इसिंग इसाउ थोकपा मसिगी मखा सथरकपा ओइना हजिक गवर्नमेंट मणिपुर लेगाना पाइखलिबा रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन सिंह तोगान तोगान तेंगबांग बरी लेने पाइखलिबा थौरम सिंह असी यामना मयामगी पेनिंगाई ओइब्रा अदुगा करी करम्बा तेंगबांग सिंह लखलकांदा हेना पेनिंगाई ओइदगे हाइबदी मतांदि पे न्यूज़ की मनहुनदा खरनाविद लेंसिन बिरि गेस्ट जहान बदा ओजा खोगेंद्र खोमदामनी एडिटर संगाई एक्सप्रेस ओजा तराम नोंसरी लोइना गेस्ट इमाइ लेंसिन बिरि ओजा डॉक्टर यांगलेम मोहेन सेक्रेटरी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ओजा मोहेन बसु तराम नोंसरी लोइना गेस्ट की मताइ लेंसिन बिरि ओजा निंगोंबम बुपेंदा मेइतेई स्पोक्सपर्सन MPCC ओजा बसु तराम नोंसरी असा अहान बगी क्वेश्चन से ओजा ओजा अहुमक्ता दुम कमन क्वेश्चन ओइना हाइजिगे अहान ओजा खोगेन लाक्सगे पॉइंट सिग जाय CM नसु हाइबिग्रे तसेना नेशनल कलामिटी गोइबनिना मैम सुखतंग रेस्पो कनोसु अवाब खामिनसु हाइबि वाफम जु फोंदोखिबरे दुगा तोगान तोगान बा हुजिकी लेबाकी अंग मथौसिंग मरोइना वाटर रिसोर्स मिनिस्टर वर्क्स मिनिस्टर सिंग बादी तोगान तोगान MLA सिंगना मसा मसागी मथौ तांगनी खल्लगा थबक से पाइखतखिबा दी सिंग थिंग यावबा रेस्क्यू ऑपरेशन सिंग संक्शन बगी खोंतांग मैम उनरे तौबदबु हुजिक लेइबा कंडीशन सि मैम मनुंग हंजिन मफम सिंग ददी सिगुंबगी अवाब खोंतांग सि खरा हेना उदबगी फिबम अमदि उरि मै मरोइना खोगी इम्फाल गे एरिया ददी खरा हेना मखोइना रेस्पॉन्सिबल लौबगी मवोंग अमदी अदुम उबा फंगे अदु मरकसिदा अखोगी सिगुम बसिंग सि हेना मखोइना खरा हेना रिमोट ओइबा मफम सिंग मरोइना क्यांगवई गे एरिया दा मैमफाल गे एरिया दा थौवाल गे एरिया दा संघल लबरा हाइबजु हजि फौगी ओइना उफंग देजा करी हाइबिनी मसिदा रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट गे इनिशिएटिव सि कराइ बोक्ता खरा हेना फजेन लौबरन कमाइन उइ बस कनोने सुमी अखोई हंदक की गवर्नमेंट नेशनल लोकल एबा थबक से मसि फजदीना हाइबा मक्ति यारोय मदुना मपुंग फाबो फादबा अदगी इसिंग चावबसिंग असि नोंनिनी सिदा चावरपने खंचाव चावरपने असेंबदी अखोईगी नोंजु था हाइदारे मकुम था सि यौबे हौरकपदा इसिंग चावबगी अवाबसे मायोंगनरने मदु मायोंगनै हाइदनसु मतम खरा वाना ngन इसिंग चावे हाइदनसु गामिंग तौखम थोपदी तौदबे यारोय हजिक हाइबिबो अदमाइना हेक मांगद उबा इसिंग काइबम हेक मनाकुम करिगुम चाथोकसिन खरा जुगो चाबा मफमदना खरे हेना थबक से तौबोइना सु मयाम अदु उइ अदि मयामना हाइनबगी वादी मिनिस्टर सिंह मरुइना MLA भार मिनिस्टर सिंहना मागी मागी केंद्र मागी एरिया मना अदवाइदु हेना थवाइ याव थबक तौइ अदगी security force su ade ate mari le basing su adwai option laga tawi haijibadi mayam yam kan jo haine aduga hoji habi adwaina khara manung hanjin na leiba mafam changmada nuai taba adi ising chawba haije tasengna harada labi thongdadi loina akai pirakpane changba nuai taba ngamda su lei adu changba ngamde haidna madu tawroi haibadudi lanju langani tawham ju thoi tasengna makti khare hena baina manung hanjin na leiba mafam sing sugum basida hana अखोई थबक से लखत कदबने अदुबो मदु हाई हाइदनसु गवर्नमेंट से सुलो लखते थबक तौद्रे हाइबमक्ति आई मदु चुमदबरायना खल्ले अदि ngaraang मक्तदा मयाम उनगिबा अखोई वाटर रिसोर्सेस मिनिस्टर ना ngaksamya यौबो इसिंग कुमदना खोनगिबा अदिगी चिफ मिनिस्टर श्री N Biren ना इसिंग काइबा मफम मनाक चंगसनदना मागे पर्सनली थबक थिंगबरी थबक द मॉनिटर तौबा नुमिदा अथेंगो लेबा सुमबसे याम नुवाई याम फेन सु खले अदुगा हजि हाइबिरिबा तखम थोकपदि तौबदबा मनुंग जनबा फुंगुमदि खरा खरा वाना उइ अदगी वाफम मनामु गवर्नमेंट की तखम थोकपना तौबने हाइबने अदमी मे हाइना भले मसी हारगा थागतली गायना मयामना हाइरकपसु याय मदुमक्ति नत्ते इसिंग हेक चाव मफम सिंगसिदा अइन सुम उजबद चेंग चाक दरकार लेबा थाव थमरो येनबगी थबक से लक्सी याम थुना तौब्रायना खले अइ ngasi मुतसु उरे ngarang so dum yenbo so dum ui सुम थबक से यावना फै तौबदबो हजि हारि मनुंग हनजन मफम खरे हेना वारबा मिवै सिंगसे सुम से मतेंग पांग यारिगोय पांगनबा मोइजिगी रेस्क्यू ऑपरेशन नि खंगदे अदगी मतेंग पीबनि खंगदे समुई थबक से गमेंग साइड की हेना कन्न तवनि तसिन हारा कांदा तौदबनते तौरी अदुमपु हेना इनिशिएटिव लहन जैंग बसी याम रिमोट ओइबा खरे हेना मनु हनजन बा खंग खंगना मफमदा हजिक सुमिसी बिना कया मा यावरी हजिक मया इम्फल अखोगी करी हाइतारे वांगोई के एरिया दसु रेस्क्यू तौबंगम दना हजिक बोक्ता मी पल्लगा लेबि पाउ लेरी अदुमपु मसिदा कोन गवर्नमेंट इनिशिएटिव लौसलगा मथौ दांगा मोइना तासिंगा संघन बदुनी मयाम पामदरी से पतांग हिदा रेड क्रॉस सोसाइटी को जा या सेक्रेटरी दा लागजगे पॉइंट सी सब माने सागी
government lori initiative sing sida akhoi gi ojana ju field su khar tabi bani nga singrang se khar ju satpire adui matang da akhoi maruina rescue and relief operations sing haitare hojik changkhen ba kyam gai da maruina kyam gai hojik ki honorable kairao assembly constituency da yam nakpa distance of kilometer ama khai gi distance mafam mari thona kai haibi paw lei mafam mari si ama khakti ngarang akhoi gi pangai digi trainee IRB police trainee ka mun mensalam le aduga ahum mari sithari huji pawda adu basi pawda yenghen be mami tari mafam di pirak report hoji mafam da koi sang si like rescue akhoi gi relief oi be mafam le tana atu mo thiraga fijet pigai ne khallaga lei mafam pawba hoji lai thabdi nati adu barak sida su somda akhoi gi Imphal West da rescue sanghen bada ngam da dana hoji tangai fana helicopter box sina ba yabagi kudung saba darkar le habigi post le bada kari habini masi government gi initiative se Singh jauh sih ngarang si pung tarik kedai dah. Selaga on site kena tegi lak tengah sih agak selaga Scorpio selaga aku ini. Hostel sih setia agak lagi medical PG exam tu ni lah. So new check on sih kai besi. Yang kena Singh jelam ni ada lagi muk. Koi check on mori bagi ada sukai ada selaga aku ini. Jadi macam tu mori pada saat macam sudah JCB amna men na ko la bataromba adum thengna je ranga sigi sina khoi gi Imphal West ki district SP be Ganesh khoi gi Sharma Sharma aiba mana phone tawre e na khoi red cross ki high court le ba na pau pir ko de khoi changchal le moroi na hoji ki police na pir pau si yum amada mi nipal le be yum am si rescue tawna bo hotnari anaba elderly nupi mayawi maduna adu rescue to mohona bada koi rescue system si au bi di no ai hebdi koi de treba matam sida simultaneously koi ne thongmatam da Imphal West ki gari amana koi MMT degi mountaineering degi propon heba inflated koi hi haitare nuksit halaga adaga mak adi koi mountaineering gi expert toy ba nah mga tuksui aduga koi red cross ki tim siga ire yam kalle sida rescue to basang sale koi siaurga adu panayam koi ire sing sigi ge puthol ega koi na hanubi ama porga puthol aga masi koi samak red cross ki ge sida hap ga puthol aga ma tekra mo ambulance state department gi ambulance gari ma sulai ko ma patient si hap sel lega पुलिस की आर्किटेक्ट भी सिमा सिंगमे की ओसिराय खले हुई मान मांग था पूरे कोई फॉलो अप तौरगा रिम्स कोई कैजुअलिटी तो सीनियर में पेशेंट से हल्कान से ना मुक अनदर मी मंगा मुक लग थोक पसंगरी थोक ती थोला हुई ना लेने में तम से सोमदा impact bagi khana ne na bagi paule na ra I thokchom jam ka hena badda khare hena responsibility logo dabdu timing sina logo pati phangong tre abadi mai da bodi pirji de lai ra ina u se women gi SDRF thaba khoi dress set pa mi tare ni pan ui adu moi hana sanghalam te moi da han la me hi masu inflated hi masu marak tadum lai bu ui adu mo khai hana lai ram masu mafam sila sanghalam tri thong badi moi hana thong bu mali department ki oi ba mi lakte he bane ti lai ram mi adu mo in manung de sang badi ti sangam tri kumsi gi singi saugi response government side gi di enough rescue attempt to have the to develop right away adu si matang sida koi di government ge machinery bu auxiliary assist to jabne red cross ki team de to ngasi gi aina salu bom pham keno se de enough security force em thengna je IG and SP dun kui training center de lai ba am kharba kui new recruitment am se enough force utilize to pusilak po hondo khiba mi cham chani gi mathaka pangai do irei le ram do mandre kai aina ujaru ba hodi karam gi area se to ri pham sinadi kanna honna hori thingbudi ngam hudri thing tasina kan government do ba initiative si amna khoi kare hai tare khara hena dum fazana dum tawri yam da khoi gi tasina tawda ya da mathau da ni khalaga thabak ti pangthok tab dinati pangthok ya bidini matang sa Bupenda lak se point si sai sam point ni but toigum su object si tasina media sing na
मरुइना मेडियासना पुखलक पोस्टिंग से हेन संघन बादुगा मथौ अमोइना तौदबोइना मयाम नि खरा उबा माले वखलददी करे हाइतारे हजि क्यामगै एरिया मरुइना एसे एग्जांपल ओइना हाइजरब त क्यामगै एरिया हजि पूरा वेयर ओइ लेरि हजि रेस्क्यू टीम संग बखोतब हजि अदुम उबिरगने मयाम जो टीवी दा कोइगी फिजेट फिगाइना खल्लगा लै मफम लैरि हजि से अदुगा रेस्क्यू गी खक्त नतना कोइगी रिलीफ की पोस्टिंग करा योरब्रा योरथ्रिब्रा हाई पोस्ट लेरी अदु मतंग हिदा मरुइना अखोइगी वाटर रिसोर्स मिनिस्टर पाव कन ग्राम मक्तसु हाइगे बले अखोइ माना मयाम कन्न बोनबदा अखोइ करे हाइतारे उवा उ खर लौना बोनबा अखोइगी कोइरिंगेगी टेरिटोरियल आर्मी दगी मदु पिउ यादबा माना उतु वातु अमानी लौबगी नै अदुगी मतम कोइन गायदो नते मणिपुर दा मरुइना तसेना मयाम लेबाके अवाब तारगन टेंगबांग निंग ग्रुप तुदी लैबिरनु सीएसओ ओइगेरा आर्मी ओइगेरा एनी स्टेक होल्डर लैबिरनु हाबगी तसेन लेपा हॉके याम थोंना फन हाइगे बसु लै मतंग द इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट हाइता लेगाक से बीजेपी गवर्नमेंट फाइव नि अदु इनिशिएटिव होजिकी हदकी कैलामिटी सिदा तौरिबा मोंसी करी फिबम द लै मसी खरा हेन पिनिगाय ओबर मयाम द खरा हेन इनिशिएटिव लौखनिंग बै वखल लेबर कै हाबिदि सिदा अखोइना येंगजगदोइसी ऑनरेबल मिनिस्टर कंसर्न स्टेटमेंट खरा हाबिग्रे मदु आई इसामक्ति एक्जेक्टली ताहौद्रे खरबदी ताजै अदुदा अखोइना येंगबा यारिसी ऑनरेबल मिनिस्टर कंसर्न दुना मदुगुम्बा स्टेटमेंट थोला इदुना हाइबदी लैरिबा मणिपुर सरकार असी विदिन द मिनिस्ट्रीज मोइसे वेल कोऑर्डिनेटेड तौद्रे हाइबसे मासिना मयेक सेंगना पब्लिक ता दुम थमबने अदगी हजे अखोइना येंगबिबा याय ऑनरेबल मिनिस्टर कंसर्न सु याउना अदुम फ्लड थोखम दुदा अदुम कुम्मे अदगी ऑनरेबल सीएम सु फ्लड थोखम दुदा सत्तना फिजिकली येंगचलुरे अदगी ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी सु सत्तना अदगी सम डेप्टी कमिश्नर सु ततागा तोंगदना सत्तना इसिंग येलिब्रा खंगदे अदवाइन तोगदना फेसबुक सोशल मीडिया हापनदे मददगी मयाम खले तौरिबा लैरिबा लेबा की शासन असिदी ओनोंना फजना तौखरे मिपुम खुदिमक संग संगदना हेक्ता खोगी रेस्क्यू एंड रिलीफ तौरबगुमना तौरिबो मसिदा खोनी येंगदबदी त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर त्रिपुरा दा मिजोराम दा मणिपुर दा असम दा हजिक सिमिलर इशू से थोइबो त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर नदी होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी दा फोन तौरगा हाइग्रेब अखोई सेंटर की हेल्प दरकार ताई एनडीआरएफ खरा थाबिर ओ नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स अदुगो लोइना ना सेंटर दगी अखोई त्रिपुरा के सीएम दा हाइग्रे मदुदी इंडियन आर्मी चीफ ना नखोई के दो हेल्प तौरकनी हाइदना इन केस अखोई के मणिपुर की सिददी अखोई के हजिक लैरिबा मणिपुर सरकार ना भारत सरकार दा मतेंग निग्रब्रा अदुग लोइना ना एनडीआरएफ टीम थारखरब्रा एनडीआरएफ के खोगी मणिपुर दिगी ओइनादी 12 बटालियन हाइदना अरुणाचल की दोइमुक्त लै मदुदगी बटालियन क्याम लाखरगे मतम अमर 2017 दा अखोगी साइक्लोन ओखी हारिबा तमिलनाडु केरला अमसुंग लक्षद्वीप दा अदुगी मतंग दा डिजास्टर दुगी मतंग दा पार्लियामेंट दा लोकसभा दा डिबेट तौनबा मतम दुगी अदुदा रिप्लाई तौबदा असुमना हाइखे मदुदी मत हजी की लैरिबा होम मिनिस्टर ना क्लैरिफिकेशन अम थंबदुदा लोकसभा की डिबेट अदुदा मदुदी हाई मदुदी करिनो गुजरात की डिजास्टर थो अकांदना एनडीआरएफ की 7 टीम से थाबीबा अरु तमिलनाडु गुंबा केरला गुंबदना नंबर ऑफ टीम्स फ्रॉम एनडीआरएफ याम लेस ओना थाबीबा मदुगुंबा ट्रीटमेंट अखोगी इल ट्रीटमेंट तौबा डिफरेंशियल ट्रीटमेंट तौबदुगी मतांग डिबेट तौनखीबा अदो हजिकते अखोगी मणिपुर से एनडीआरएफ की टीम अमा लापदि लादना भारत के प्राइम मिनिस्टर हजिक छत्तीसगढ़ दा असुकी मतिक चिल्लिबा मरमदि बोट तौरकदौरमनिना अदुगा नरंग नहानदा इंडिया की मपानदगी सु चटलिबा नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री ना ngasi bokta मणिपुर की फ्लड से की मतंग दा असम की फ्लड से की मतंग दा त्रिपुरा की फ्लड से की मतंग नंतर मिजोरम की फ्लड से की मतंग दा ट्विटर दा वाही अमबु हाइद्रिबा ट्विटर दा 24/7 लेबा खोगी प्राइम मिनिस्टर अदगी अखोइना मु येंगसी चीफ मिनिस्टर असी मथौना फै अदगी अखोगी लैरिबा मिनिस्टर कंसर्न नत्रगा चीफ सेक्रेटरी अखोइना येंगदबदी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 दा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की सेक्शन 14 सबसेक्शन 2A दा मसुमाइने एरीबा मदुदी a state authority shall consist of the chairperson and so A दा the chief minister of the state who shall be chairperson ex officio haidana हाइबदी अखोगी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की चेयरपर्सन असी चीफ मिनिस्टर सिना एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन ओय हाइबा अदुरगे अमुक एंड अखोगी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 सिदा मसुमाइना अमुकसु इरी विद रिगार्ड टू चीफ सेक्रेटरी मदुदी
section 20 subsection 2A da maduri kamai haidi the state executive committee haibadi national ki the national executive committee ma laijare state ki na state executive committee shall consist of the following members, namely A, the chief secretary to the state government who shall be chairperson ex officio haidana aduna aikoina the disaster management act 2005 si yenguragadi chief minister na adura salibodo ma do not maybe by the virtue of being the CM but also he is required, may not be there physically, but he is required. Why? Because being the chairperson of the state disaster management authority. Aduga lolo na chief secretary na aduda leirubusu magasu mathawni madudi as what? As the chairperson ex officio of the state executive committee. Haidana. Adudagi aikoina muk yamna yengba yaba wafam amadi honorable CM asamang na hijackre. Maduri CMO akogi Facebook page ta thadorpa video da maduna kari hai madudi aikogi lambi khara kai gre national highway number 37 national highway number 37 kai ri base karai de kai hai bada between aikogi pau gi matungina Cortland and Tupul hai adu masigi se aiko ma akoi honorable CM na su haija khre maduri masigi masi kai khre aduna diversion ama natraga masigumba masigi matang da Yangchennavidamata NHIDCL, Haibadi National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited, the High Grade. Adu Hangadu Wapam say NHIDCL, Haidiba Company, Ministry of Road Transport and Highways, Government of India, Makhada Ladybug Company, Asina, Sahi Amada, Haibadi, Akogi Manipur gi oina, Kari Karam Sorok Sani Highway project se Hanana Lay Krabane sanction project oina aduna haji honorable CM na Akogi Sigi company si the Pituoga, Karmaito Kiam Tubo, Matamda, Karmatamna Tender, La Harga, Karamatam the DPRC Maharga, Karam Makhali project Makhada, Masigumba, Akogi maintenance is Haga, do no highway. Yantasin Harakanda as a CM, as a honorable minister concerned Minister Moina, Mana, Mapam the Labiki, to Matota, the powers in Sinabu Habini, the Sena National Disaster Team, the Natraga. India government the Madiki Mating new or the Topon Mato Mahada Mahana fill the Kumaga Tabako the Madusana Togdabaya the Hargas Madukena Powersina the Hen Marui have a Wahomzini Matang Hidagon Tamsin Wafam the Masiki Wafam Mayam si Pontuk Zaning Baduga Masi Matang the Hanging Wahang Mayam Hangana with a BJP spokesperson BJP site Tikis Madu Katang Habi never hide and a Kozabani Dumapu live activity Akoi Sing Saugi Awaba Tara Mayamda Matin Pibanikandi Tongan Hiram Cat Sanaki Badagi Madungasiki Sin Bakra Libri and Sigi Akoi Manung Tolam say Yabagam de Haiduna Tapi Basket Yam live activity the same Masigi responsible Mayam Sinataba Habib hanging Mayam Kanging Mayam si BJP Saitiki Hena Haibo Ragati Amuina Mayamda Mapung Pagatani Habo Wapamsima Itamsaki Madin items of Pontus Madaki Zako get Lasaki Point Sing Saki Habi Gre Tasena NDR team Maduka Masimaru but Darkale Basing to Magi Tasena Minister Moina as a concerned minister of Moina Batona Puto Phil the Goma Yopa Nati Manako Hudo the Adiki Tarkaliba Mayana Matin Pinaba NDRF to National Gioba Army or Amoro Sinagadoma and the Pordo exercise to Habini Masibaroina Masina China Madam Tangra Hojiksi Tasena Sing Tommy from Dabuye Momatamda Kamai to get Woki Tasena Infalgi area having remote oil the back Yam Minna Kona Yam Nakpa Haitare so either Amoina Tobasi Tasena Mayam Sudum Uba Pambiram Nicolosita saying Yangway they sing up your from the Port Purgasali area the Mapam Marimakai, the May Hosiki Hariba, Karam, the Sajin Karam, the Toriba, the Awatar of Mayamsi, Tasena, government get initiated, load up the Lori, Topapu, Masay the Hena, meaning Sankin, but Karamai or Hena, Karamba, Mediana Tilla Takwan, Trakanagum, Haraga, source Karataki Lobanataba, Makoni Hena, Sankin Nabagi, Wakalun, Karamai Putopia, Massimatansi. Masi Wakalun Putabagi, that of Inasta, Henning Wamale, Narang si. We all in the radio service power Lepe or Rangang the impal the labor office to sing to them give the Lepane. I don't know, Narang down the Maya impaldo Honga Marang down the Torom Yam Louis the Stazin Karam, the Kai Veduna, Maya Lambi, Labu Maya Lambi, the Matakta Yam Wang. Gari Ciele, Sing Ciele, Gari set by the Kudong Jada, we film the later. I Samanga is a yoga program that you always actually. I don't know. I didn't have to be one scene. A way to me, government local from Topa, local Tabaki, local to E, Yamno, Yamna, our avatar of a film,
adagi media na puthorokpa puthokta bathi dana government na thokla khon toi ngarang ayuk maksi sanjen thongi mawang da kai re haibasi masigi pau si mai le na bo authority gi long na bo hon na ba ngarang se khangde na bo haire yam kuina radio gi bai di pau chadok ta ba ya da bani na matam du di chadok ya gi ne taw bani da power shutdown to gi ba adagi sing kai ba na maram moi na moi gi engine generator room be gi lo na sing tum jang gi ba da gi chadok ta bani adu chadok da pau du hangna na bo khangna na bo hon na ba da bu khangi de adagi aina thana to ba fa na sume pudak ki oiba pi bya ba mateng pi ga da bani ado swai ji di ai congress bu sidaba natraga bjp bu sidaba natraga amu thagat pa ma sidaba ba natte hadaki thabak se khara di adum mat tawi na haib tai ado aina lakning di aduna pudak ki ne ado khoi si hadak sida khara khitang asoi ba khara yaw khrabra natraga soi ba natraga wat ho ba thaba ma matam chana to da bi turel khong teng ba thabak se turel khong teng bi se ta seng na di a khong du ko tho teng da bu di ina khanwa da madu hogdri ene tai mahana leirai du semba leirai semba sida yamna soi bi se ai expert mak tinate leirai du da hauram ba u wa khangde napi masa ore su mase lengoi mayam ji soil do tuyen gi du phajan dori ne ba madu loine kok thok khraga leirai ja no leino mo mayam thola loine ba madu sing sian du lak pa kan di loine ba adu cham adu ga sai sum mayam khana ba di yaw ba ma su lei leirai hana thang le ram du loine pa hal le adu na kai ba da so ba thodang lo ye na adigi mu turial gi catchment area sing se singi area sing se kamai to gi da yam na u wa se tha di thag re ga ne yam bai u Manipur thag ri ba u si di ma sing thinga ma ro catchment area khande ma khande ma yam tha ba do loina ma thai tha ba di dum adu hon ba gi thab di khra wa le adu na khoi catchment area da u wa de napi ba ho ba sam ka na ba ne soil khoi nong tar pa gi nong du na direct drop tu na khoi chingi soil du phu de na napi da na ba khalle adigi u wa ho ba sina mara du na sing de subsal ga tham doine aduna project subsal ngai chu leitre adigi no he chu da free flow re aduna nong chu ga sing thume law lenung da phadal lo da sing phadan dra bani na nong chu dra kan da ikang thoe aduna masidi hoi masi ga mena masi thorang ki tog da badi na te turel khonung tiang no ba thok lokolak pa adum matam cha da na ho ba ha ga da aduna mapung phau da ba aduma mayam chu lei aduna masidi mat sang sat ka da ba du ba plan ma tor ga fadana thabuk lokhat pa ma darkar oi chume handak chahi se yam na mong ta da na mafam si hojik ki ma iphal turel khatar mafam yami kai ba nabul turel nambol turel samai turel adi ate stream sam ya yam na kai ba aduna nungju tha di hok da ngari mamang chahi da mangar kai gi bane mangar kheno mafam ju yarong ngani mangar kai ba da ba mangar chok thokhi bane aduna hadak chahi jigi mong ji nong chu ba horok pa da namit humni mari ni su da sing kai ba mayam je thokhi bane aduna hadak se yam section ngai oi section magaloina na matung da handak ki da nang drasu nangaro hadak ki matam leitre aduna matung da matam sang chana ga da plan ma je phatra tor ga thawak se la khor haninge aduna se ai da am kan na haje ga se da bjp gi na ta congress ki haibe walite government na is continuing process ne government na singna ari batam matam government na madugi policy se phadana semaga matam sanga chana na bathau se yes tasina kan the government ji continue process mamang da congress ki natraga bjp ki hablai public ki the public oriented view tasena har kan payam ki khan bi oduga tasena sigumba asauba project ama tor matam da proper management proper scientific method aduga sing batung koina satpe ado system am tor magati he na mayam na hainari baje hainara moidavani haiba wapam dani photo pirije masai da rajniti dol yo hum nei public oriented view haiba wapam jini ja khogen photo pirije mudang yam te tak brem lo je break mutang khoi yam tunan jarge impact news bu mi ta dai break mutang da mayam bu kar taram nok seri naina jari pasi ngarang si yamna paksan Manipur Tamfaki district ahumda yam kanna flood affected yamna ising saw awa yam nang hojik pokda misi minagi sang si hengkalak pa yaran lari mi oi ahum like it habi paul lere du makata hengkalak pasu yari tasena masi yam laibak chimini adu mapu naina jari pasi tasena government tori by initiative lori pasi peningai oibra mayam the public oriented oibra tasena high government seat space
amasung action oriented oiba 100 days target target oriented oiba government ni haidna singthan nari duga makhau yamna koi chaukthoksana leijari adubu public ta masi yamna hena kana ba piraba nungai halabra haibadi matangda khana nizarbi aduna breaking matung si koi oja Mohen laksage kaisuna te oja point sing sagi haijari ba target oriented oiba government ni haibi wafam niti mayam su loina ma khangni 100 days asi pakthokani jiri lambi sit lalan gani dum naran mangami turen tengani teng mangami chingubadi mathona leitabdi tawbadabu proper planning work pra habi wafam deja khogena so hapet thambi bala hedo matang sida tasena ising chauri si turiel kaktaki kaibi wafam nate Imphal area da thumi ba khogi Imphal west thumi ba khogi maro aroina municipal area thumi singje turien kaibi nate patharak pagi wafam masa amsu oiri masida government initiative loi long term vision ama khara wakhi ba lai ba turien teng ba thu kaktana tana ising chaudana bagi masak si tijan ki baga khara wat pa oinu bra as a public as a volunteer amoina ja kari habi ni masi matang si matang ke tha amagi mangda okay arkeni mai okay red cross ki chairman working committee gi si ga aiga me gi aita discussion nama khoi tongna bata khoi honorable minister PWD message ki mang se discussion to kada arkeni mai na prediction nam to gi ba tha mang ta handaki khongban ko thok pa sine sing chau ta ra kan sida asau ba lai loi na aya ma kai re ni hai gi se handak chumak pa se khoi khogen na hai gi ba atar horum ba u wa ko to u ba na soil se loosen to hon ba ringi lai lai pathan ba hai se masi technically something khane ni ngai oi brai se je khoi khogen hai gi do ai thamoi de ningam ba ar ki ni mai na prediction to gi do sumak pa se masi na scientific da expert sing da khoi gi hydrology experts ko rurki de MTech ko ma emigo to expert ta kan hang ninge ba handaki 4 days ta gi se heavy downpour oi gi drizzling ne ba inga no kapche pe ba heavy downpour oi gi de basina asuk sathina river embankment kai river bridge to ri che asai khoi khoyen na pan gi ba du summa bra ai ba se ai scientifically yam kan hang ninge khoi expert na ta ba ni na adigi adu ram ta di planning the soi graba le graba si khan expert sing ga khanna nei na bodo akoi sadharan praja koi khangje de ar kini mai na hayu thama mon hayu ji chummak pa sa ade khogen ne pan gi bodo masai da koi tham nai ne ninga yo brai be sa expert sing da koi hangjen ningi ade ising sahi khuding gi saure khangam ni go men so to honna ba ba honna ri plan to ri kholi ade ga nigja reaction na te do hotna ri adu to gudi long term vision nama khoi government sina work out to bra expert singa ta na ba matam oir bra he se micham praja moina red cross ki secretary moina masi expert sing da thamjani tasing har ka da sigumba long term plan ama to matam da Manipur gi natraga su bapan gi expert sing ora ga su khara he na initiative lor ka da praja gi khallaga praja gi khandab di nataba adu he na khanjal laga kari ba sigumba long term plan ama tahon janing bagi aba ba da jam hoina ibri se matang da ja Bupenda da laksage ngasai gi disaster management su laire ma fan mamang da su handaki timing de kideng ting August September ora ngoni sing yam chau gi matu da su akoi ta sen har kan da yamna kanna yam kana zo honagi adu disaster gadoni na khoi lauthokhi ba leire somdagi fan mayam lokhi leire adu tawbuda bu madugi phandu hoji phaw phangdaba mafam yauri ngami sing phangdri maroina ngami nga laupari ohum ani hum pukri tawthok sara nga yuk sa ba gabu phan phangde habigi report leiri but in meantime akhoi gi madeda yum ke khiba di compensation mayam ma hojik phangde habigi kholaudi laitabdi nati marakhi da handaki si mung lakani handaki si su ta sei da bati phan mayam lak pasu yai laksu lakani khali madu tangai phan mayam da public ki kidam public ki da pitharak pa haitare mata ga hangjini madi ba CSG report ta akhoi gi phan sumaina tawbasi sin na ba ngam da hangkat khiba ada karai da sin na ga toino haidi proper planning have a posini ta sen lai se adu masi gumbasi mamang da su khoi gi siang gi relief fund zo maya na fan sau na tengpang da tawi adu masi makhoina lokthoi na lokhok te ha bidi wafam natabita masi da khoi gi proper planning have se o ta seng na fund management aduga ngasi gi ngasai oja ani na thabi wafam ke sanin thabi wafam da khoi gi turen teng bada na ta kari makhara lokhot pa sports singi mod su lahon ningbi wafam je lepi to matang da fund gi matang do ja especially masi matang da public ta khare hena yohunna bagi masak public ta wakhal nungai hena ba makoi hingbagi masak darka le basi khare hena hengan hingbagi points kari kari le oja kari habi ni masi matang da fund gi matang si hoina yengjabada CSG gi report adugumba
non utilization certificate haibidi utilization certificate pi bangam da bagi issue ne aduna tongan bam da lei jagraga haje khoi ni yeng da ri basi aisu ai haibidi reliable source gi phangba amada so haibidi information sin hairi madudi hajik lai ri basi relief ki matang da ne rescue de haibit sora ko rescue ki de habit lotion gre discussion taw jak re ko relief si paisa si karai di lak to no kanan pi ga do no karmai na pi ga do no hai bisi ne hajik aina tajabada akhoi gi manipur gi relief commissioner se kana hoge ha matam da additional chief secretary gi rank oiriba official concern amana oijare ma masamak na subject to correction ma masamak na honorable chief minister gi approval laure haire madudi cm gi approval sina kari hairi madudi deputy commissioner khuding da lupa lakh kun piba haidana lupa lakh kun se kari gino hairaga relief measures ki numitram ngani gi mamang da masi pigadabani masi release tawbigadabani haidana cm gi approval zu lai khre haire adu masi gi matang na file si finance department da lai hairi land with chumdra di khang de ko ai gi reliable source na high bani subject to correction again adra ai ko ni yenga do riba si masina state level gene ado hoje ai ko na manipur sarkar si hai bi lai re karai di peshano manipur sarkar na paisa si kara de gi logni hai ba matam si da national policy on disaster management 2019 da masum na iri madudi number 4 da 4.3.1 da madudi the national disaster response fund will be applied by NEC Havidi National Executive Committee towards meeting expenses for emergency response, relief and rehabilitation in accordance with the guidelines laid down by the central government in consultation with the NDMA. Ado hoje ai koi na yeng jaga dori ba asui relief se da paisa khatagi nati amuk yeng se ba paisa se amuk la ena khal se karmai na la ka dori bano mase union ministry of finance gi pithar ka dori bra na traga ai koi gi notice council gi through da gi la ka dori bra ba ado ai koi na notice council se haji yengum ba matam da di ngarang day 13 da union cabinet chaired by honorable prime minister na decision na law gre ba cabinet decision the high karino haibada notice council ase directly under union home ministry makha da pusala khare adura masigi chairman natroga chairperson of notice council se kanana oirani haiba matam se hojikti union home minister oirani adu donor minister in charge adu MOS niko union minister of state in charge maybe independent charge pai bi ko mana hojiki laiba incumbent minister si budi MOS independent ni donor gi mana akhoi vice chairman oirani aduga notice ki laiba governors and chief minister na members oirani haireba han laiba structure do hojik laiba sina ngara union cabinet ki decision amada prime minister na chair to amada loina ba onthokhreba haibadi directly under home ministry makha da lakhreba aduna masumaina tawrok step asidi yamna centralizing oiba akhoi ki laijaramba notice council adugi status to akhoi ju home ministry ki makha da lairani hairaga di madu funding oiro adegi interstate issues or kamaina discussion to godu na haibase mase khoi nungnang da ngam de adagi amu relief haibase dai khoi ni yenga do si paisa khata mu uro se relief haibase da resources mayam ama madudi ai khoi na mu hai chalu cheng piu hairu chini piu hairu thau piu thum piu deputy commissioner da adu deputy commissioner sina district khuding da kari karam essential items yen thokadage haibase masi mai lana akhoi gi rajya sarkar na masi mayam da khangan bom thoeba kari ginu hairaga sigi minimum standards se masi aina haiba natti rajya sarkar ki policy natti the disaster management act ta section 12 or 1 de yauri maduri the minimum requirements to be provided in the relief camps in relation to shelter, food, drinking water, medical cover and sanitation. Two, the special provisions to be made for widows and orphans. Haidana adudagi amu aikoi na state level la lakpo kanda section 24D da sige same under the disaster management act 2005 kida section 24D da maduri kaino the state executive committee may provide shelter, food, drinking water, essential provisions, healthcare and services in accordance with the standards laid down by the national authority and state authority. National authority ke standard to
हाइरिबा अमसुंग स्टेट अथॉरिटी और हाइब नते को नेशनल अथॉरिटी अदुना अखोइना मोइना मिनिमम स्टैंडर्ड से पीबा मतमसिदा कनागे स्टैंडर्ड ते येंगनी हाइबरे नेशनल अथॉरिटी की सु अदुगे लेवल दु सु याउदब यादे हाइबा अदु तसेंना अखोइगी ये कनो से डीसी मसा कंसर्न डीसी मसावना हक्थेंगना येंगसनगदो पोसी येंगचंद्रे हाइबगी वाफम ओइबदोरिब्रा नत्रगा हाइबा फंजिंगसी मतंग सार सिनते हाइबगी वाफम दु ओइदोरिब्रा मसी मतंग दनि डेप्यूटी कमिश्नर हाइबसे जस्ट अखोइगी गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन की पार्ट अमने मा मसामक मणिपुर सरकार नते मणिपुर सरकार दगी पिथर इबा पॉलिसीज मैम दो इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट तौना की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हाइन लैरिबनेबा मदुना कनागुम डेप्यूटी कमिश्नर ना करिगुम्बा मसी इफेक्टिवली डिलीवर तौबा ngabamdraba on ground then adugi responsibility du kanana lawguni hairagadi there are many political bosses haibadi political executives mayam ama lairiba aduna akoina sumnagi DSP da natraga deputy commissioner da natraga ASDO da puksao da saw pukdai da taishan na bado moi de karai de gi lawru gado no ba rajya sarkar ne pirak tragadi rajya sarkar su bharat sarkar da mu phone ga tawbiyo ba prime minister mu phone tawbiyo ba adu di tawdi tripura ga chief minister home minister ngarang direct phone tawi ai khoi ge chief minister sina kai do bai no prime minister modi de phone taw risibu ba aduma pu mamang da thadar khiba pesa mayam do public te yogda bagi wafam amdi yogda ba haji matang khoi process is na namba yai matam ji khara patam phangda bati hai tare official oi moi filing process ta khar thengda bataki phangda bo oram bati ai adu masi ki si data di moi sengkol laga lawre ta sena ni files ki or su di files ki or su ising isau report ji nganna khong khra bani phangda bagi wani phangda basi da khoi gi government na khare head initiative loba ya ba hadak su mu mamagi phangda gi timing si da hadak su mu ising thumjala pai pono khlai ba waring ni wawi masa ma su lei ba masai da khare na initiative loba ya we ji kari we gi ha ba मसी अखोई हदक हजी हजी जून ने जून 13 2018 दा नुमित निनी खग नोंग लेप्तना सुबसी कांगखोंग जाय हेक्ता अखोई की चलु चलु की रे नाहन आई ngaraang खुराई लमलोंग की थोंग दो लाली तियक त खै खाए मदुदगी बामो लकाई की अखोई लोलाव बुंग थोंग सु हजी सिंगे मई थोंग न खर कन कन लाव की नौंग साई मया मदुदा लानरी को अदो हजी लेरी बसे हाना मयाम फन मयाम थादरी हजिक न सिजनब ngamdre natraga फन लाक्त्रे natraga on ground reality da beneficiaries na phangwam thokpadu phangdre hairi madudagi hena sathi ba hजिक deputy commissioner da lakun kun khakpiu haibadu bukta finance department da madugi file do process atha de hairi sibo chief minister na ama yai finance department na ama yai masigumba amaga coordinated well coordinated oidaba manipur sarkar ase public ki interest ase masi laibak thi baneba aduga iroidana aikoina yengadabadi hजिक si natural calamity khara hai flash flood khara hai nati hजिक thoi sibu natural la natraga flash flood la natraga national calamity raba akoina aina hajaning badi personally niko lairibasi ngamjaragadi honorable lairiba sarkar asina prime minister put up tawbiu madudi national calamity una laukthokpiyo pulap north east thoi base national calamity una laukthoogadi senthang mayam ama bharat sarkar dagi akhone lobu yai natadana akhoi ge soida flash flood tho e hairagadi karamba provision gi makhada rajya sarkar na center dagi paisa laukthagado mai yes aduna ne masi akhoi na masi taseng na akhoi ni irai lai na zo lokhom thokte miyam gi numit ne haidana matam khara miyam gi numit mayam gi grievances ado pangthok pasu chumi adubu hojiki matam sidadi mikup khuding pungja khuding miyam gi numit neba masida go to villages hairi sachi law hojik chamusi manung da kari phibam da leire kari phibam da leirage ba ising ni chang marap sida khoi go to villages tauchan seba go to hills chat seba masi kan da ni miyam gi numit haiba se numit akak na badu khop nate mipung khuding pungja khuding ase miyam gi numit ni sarkar se 24/7 ni haiba se government ase 24/7 ni kungang sa si hills go to hills kungang sa si basing si numit khuding tawbiu aduga miyam gi numit habsi numit khuding tawbiu basai da people oriented oiba taseina thamoi da taseina government sina manipur miyam gi praja gi thabak tawri bra haibadu tarang sung thorokani haiba waham na ja Bupenda thabirib je matang ja khogida lak sake taseina Manipur festival में आया तो 100 days block and festival तो river festival हजिक कोई फ्लड फेस्टिवल अमुक तौरी तसेंना मसी मतुंग दा हजिक लैंडस्लाइड तौरे क्यू फेस्टिवल अमुक हरप याय थाउगी क्यू लेमनर पे अदुगा रिलीफ फेस्टिवल रिलीफ ता चेंग खुजोग अमगी कौता खोय हवाई कौता अमगी मयाम क्यू लेमनरक बजे खरा उरकदो मारी तसेंना हरका द मीडिया सिंग दा तसेंना संगल उद्रगदी उरोय मदु मीडिया नतनदी उरोय मतांग दा हाइजिनिंग बदी सिगो मयाम सी मियामना तौरद्रा आइना मिपाइनरी बसी खरा हेना साफनबगी वे हाइतारे
initiative way hai tare masi ese kano moina public ki opinion dagi kari wafam phodo ni kitang hena initiative law na ba matani kari phungdok bi ni masi matang hida initiative law ba hai se law na ba kari mo lebige da ina thamning se kano initiative law ba di mi du gi makha di yam pole government du gi makha yam pole akoi na ngak ta law bo khong ba akoi na hai ba ngak ta government na ta chat kani hai ba su leite auga hojik hai gi ba yam nungai ba mana festival Singh Q gi festival lakani khokani hai du yam chumba wafam ne ada abai di yam nungai ta ba ma khunggang chasi khochi ga di yam di tawe bu koi gi level se Singh yen bagi le mini yen ga da minister MLA he yoksal laga khoi hai festival lo hena saw festival Singh yen bagi du no othok pa khotok ba du basu he tok da banate adi hojik kano se khoi gi nong chuba hore khoi asai dagi haina rak pada sing thumba chaw ba se khoi tampak ta u boina su toy ado mamang gi chahida ching area da yam thida sokhi bane adak su kangpu pe da phim sokpa hora bane sanapti sokpa hora bane agi imphal jiri lambi this asai tamona jo habi da nong chuba gi sang do kano ne khoi jiri lambi jiri gi section hai gi dra jiri lambi yauna se kangpu pe ga khra di hen bane adak chu chu do ai da aina jiri lambi rom da aina langning ba ma jiri lambi si yamna khoi ijan kano na khoi road transport and the highways gi na ya hai 22,000 jiri lambi gi yauna na wai batu congress government le gi matam da gi lautho bane loyam da gi matam du da lambi yam chem di chem me jiri lambi si to da bu ngarang mukta da su impact tv na tha ba da su yam yaw bane adi ate atop tv channel jing adi gi whatsapp facebook da su yam yawi nong bu su di jiri lambi di lambi mathak ta turen da ising chele aw lambi da nala phajana semba adu mai phi nasi mamangi cham dagi su adum tawga lai masi adum hongna khangak padi adum tawga lai masi adum su proper drainage lai tabase leite masi am ngai te aduna queue do koi Dimapur lambi su koi sinking zone mayam ama su lai ni phal Dimapur lambi da su adi nong chu bo holok pada da tapak da taw tawre aduna kero si su dum adugi thaugi festival su dum lakpi ai thaugi queue lepagi festival su national highway gi landslide mayam ama ngarang ta mata landslide thui mafam do nahan ama thui en tori ga ama jo thokchala bane matham ategi moi tiri sina haibada matham tang tholokhini na haiba su lai adu thok mayam si plap government amukta da plap oi magic ki type ta adu do moi gi magic ki kar mantra du solak khula ka tho ya badi nate tabada bu thok singa se step by step process na ina phajana niyom chumna lokholak pa madi darkar oi tasena kan government sina khare side initiative lorga proper management haiba tare side te khare niyom sum lokholaga di siguma jiri lambi da por landslide thoi ba aduga matlab sadani chau thoi ba aduga tongan tongan hiram kya de public na wa ba tari ba singchi khare na makeup to ba khatang proper management de makeup to guni haiba ban adu da sai ama hangi ba ga wangdo aduna hena thabak tawwa judi government gi makhani makhaya bana pole khoina media na kari punglaw law people na punglaw law hoi madu su kanani adigi government ha ji so khoi media si su mi akhang mi na haraga khoina mayam da madu mu khangan bani aduna media khangdi am khangde government ji su lai makti nate amana ubangam da su da ma am le ram gani aduna hek du male film le di law bu su darkar oi government khangan bu su darkar oi government ji na su thawai chang yauna hojik si khoi miyam gi government ni hana lai bani na thawai chang yauna changsil laga miyam gi government hen oi na bu khona ba ma ai sumbra in khale there is simple art feel hai tare as a public oriented view mayang gi da thawai on thabuk to view mayam su dum support tor ni ha ba phom dani matang da khoi oja kano da lak oja ya mohen da lak sage yamna tentak na thamib tai madudi hojik si transportation communication aduga really key materials aduga hojik ki clutch ki mari laina ni ko hajari je toilets drinking water facilities sigum basing si kitang awat basing je khara boina adum ubagi mo moina leibra aduga hojik ki tase na SAIR red cross society ki member moina volunteer moina emergency service hojik live basing da kari steps sing lokhor haning balai public oriented mo da kari to ba yabam lai tentak na thambiyo sing chau kan da ising plenty orga wat ka do si drinking water ising ge bari lei sina ya oi da adana government affected area hojik submerged area sing sida lai praja sing si gi
regular drinking water supply ma to hanjaningi sin na ba ya da bi sing akta lai rabanina pokhi nu loin thumjan rabnina e water supply area to the fail ko thom me awrani ana IFCD na flood thing oigrasu PACD na submerged or flood affected area sing sigi drinking water sing PBU zik public na akoi lanai sing puthoga pi lai ne khumpham amadum ai nga sai la ko da basically failure oi ba kai sai la ka chida kano degi karam de tholo kan sida 20 liter gi khoi mineral water sil thak na bil lai re po hoye banu pi yeng de no ai te ba go min lai re di PICD pa min sing thumbi ba jaga sing gi rip camp sing da drinking water supply to view mineral water lainari se okhi no thumjang rabnina simata hanengi ati matungda flood ki post flood ta muthoraka doi se loina contaminated oi rabnina madagi waterborne disease kayamala ni medical department alert review oh help you preventive measures waterborne disease face to na ba medical department so pull up their trousers pants crisis management se mit na ura bani sing ngai le traw contaminate ura bas sing simatung da ko diarrhea dysentery khong hamba typhoid sing bo tholak da sing sigi medical department su preventive measure da han biu ta sen har kan da hojiki flood chi tokra matung da di madugi tongan bacteria laina tina mayam lakada medical department alert review ngasi mang ni ni khoi government institution khara suti lau thokre khoi suti school sing kari jing khara lau thokre aduga tawbada po department khara di suti lau thok tran thami saida medical department police department to department khara di department ni pan drama thoi muk suram bai chap chap khangre masigi department sing city ta sena madu suti thadok ta bida public ki mating panga layo haibagi wafam ju thami government ni site ki tawbada po hoji phawda oja bohenu thambiri PACD department afaba ising mayam da pirabra public na tongan ba akoi lanai hai tare lanai na drinking water supply to bi phibam je mayam na media sing da uri masi tohon bi ga no habra ta ba masi department na so sankhel laga hen to bi ga di mayam tu hena nungai ga di medical department atu transportation communication drinking water toilet siguma mayam essential commodities mayam se thazal laga di public na wari mayam no khare hena phagat kani haiba wafam duni loisal la phusi to ja Bupenda flood institution flood ke batang da khoi institutional failure hai tare masi masiga institutional failure siga flood siga handaki matang si mari leine khanbi pra duka yam tetana masida points khara kari habini ngi masim thang namuki sahi da su koi ge July gi 13 na se thok July 13 gi da se thok re sumai tawdana handak su amuk tha ma rom ngangkhatlaga June 13 da muk thokchale 2019 na thoi haiba leiti karigumba masigumba governance masigumba administration masigumba state policy asi state plan ase koina sum continue tawraga de koina hangadori badi disaster management act 2005 to mayek sengna haire madudi nakoi gi state plan ama thambiyu national plan ama thambiyu noi gi state executive committee ama thambiyu madur kana yawi kari dauri haibase public ta kanam ta khangan maram di public ta khangan ba se section 24 ke gi matung ina information disseminate information to public to deal with any threatening disaster situation or disaster highly aduna all India radio major transmission tawi tawde haibu so achaw wahanga mane ba kari no haidu nimitu da aina phone tawkhali koi Prasar Bharati ki chairperson and All India Radio Director General All India Radio New Delhi da madudi akoi All India Radio Imphal se transmission to lep kre haidana hangadre wahangadi kanagi order makhada karamba provision gi makhada kanagi instruction da All India Radio ki transmission asibu lep kre no haiba maramdi international aggression mapanagi lam laga khoi gi India sida war lan la avukta Durdarshan haibase sanagada bane ba Durdarshan na lep kharkanda radio haibase state radio haibase baktadi sibukri amaru oina masidi transmission da kom tho eba maduna akoina masidi ising chawi chawde adu tawi harga transmission hekta laptop se karamba provision kanagi order kanagi instruction makhada no haibase yan maru wahang ne ba haji khoini yengadabani in the larger perspective today haji koi scientific study madarkar taiba samna harbada national sports university gadi off campus kumba ama natraga courses khara Lucknow do ina puthoki dore hai adu hojik lei ba se khogi National Institute of Disaster Management hai dana lei ri ba adu National Institute of Disaster Management hai si makhogi section 12 ta akhogi one the yaw section akhogi
masi section 42(1) da yauri ba madudi National Institute of Disaster Management ama lingkhat pagi as an institution ama hoina aduna ai gi personally aina prastab tawjaning bade akhoi gi Manipur sarkar da madudi adugumba initiative lobi de haraga Bharat sarkar da haibiu madudi lairi base BJP sarkar ni Bharat sarkar jo BJP ni madudi National Institute of Disaster Management ama Imphal da lingkhat se haidana aduga masi gumba long term strategy sigi damakta discussion tawnu damakta National Policy on Disaster Management 2009 da madudi hairi 3.3.1 da madudi Cabinet Committee on Management of Natural Calamities haidana masi kise constituted tawse karigino haba matamda to oversee all aspects relating to the management of natural calamities, including assessment of the situation and identification of measures and programs considered necessary to reduce its impact, monitor and suggest long-term measures for prevention of such calamities, formulate and recommend programs for public awareness for building up society's resilience to them haidana aduna masigi matang sida aikogi Manipur sarkar na su masigumba Modi sarkar gi makhada Cabinet Committee on Management of Natural Calamities leiramagadi masi aikogi Manipur issue notice ki issue asi BJP sarkar singsina pairi banina masi Modi sarkar da su thangat pham thoi haijaningi madam di masi aina haijabanate National Policy on Disaster Management 2009 da idana leiramaga wafam amane ba tase matam ji ke thoi ba thodo wathok ideal calamities bero ne national calamities poiro adu flash phat poiro tongan ba hayeng yuar harpa yai sing gar ko si toina thoi sigu mayam Manipur thoi thodo wathok mayam si siga public oriented mong da tasengna Government of India tanaraga hena tung koi ba solution nama NDRF ki saida battalion am thang hang poiro tongan ba akhoi stakeholders sing tanaraga sports sing thamboiro wakalondu chungsinaraga akhoi well oriented well coordinated mong da salairaga di hena phagat pa du public oriented ba lengak tu oigeni haba wafam nari thabiri si matang da akhoi ngasigi hariba manhuna ki thorom da flood rescue amasung relief ki matang da lengthin biri badai nanam da lengthin biri ba oja Khogendra Khomdram adagi oja Yanglem Mohen amadi oja Bupenda ngasigi damakta yam thagasari loina ngasigi ne di manhuni thorom si matang tin sare mayam pano pomukhana kurumjari